anu mubangyuan pisan buposan mosan itu kering Madura Dramano Madura kemon sane mosan jagat ngemangukin kedu kita raut aler ering jawi muas cuide sang rago brahman sane mo para ide brahman ke miragian daler gakro itu Dayang tatas kuningin antut ide Brahman itu mapuit laris saking itu metu kokayunan itu jatuh ngelunganin mereka ke Madura kawiyane puniki nenten juga tuturan ilek siapa margini dia Brahman kuling ris ada kalau kantun goreng tenang margi ring Madura Brahman Rina kalaning pacang lungo ke jagat Madura ngangen ini tadi aji mayu muas umber sidayang jelas napakin goreng Madura Brahman keling napak kiri kering natar puria dong Madura itu ditulis kesapu sangere batu itu anak iago ring anak yajok ngiringan ide Brahman keling raut mereka ke puyajok jaga ngaturan ini ke gelung wirasa Yen
kepuyakian tujuan hidup berak manuk lim lungu mereka kejaga madura wah pajang nuturan inget resto niriko ring madura dayang genep ido malumuk sareng kekalih ngelantur ada sido ngomegalan tutur sejak tiada pacang kemedalan antuk ide berak manuk ling tua dengan anin separinikan restu ada istiadat sanis ampun margi ring widangan madura ngawitin ngemedalan pengandi kepeh dewa ratu aku halus ban pisan saya wakil pengandikan itu uduh cening sang Prabu Dewa mau beli bak sareng rakani dewo nejani sangat pengide bapu manggan ledang di rakani dewo ini ragian bawas bapun ini iya Rausan bapu sinto adelen tua nganukin sudarman dewo aler agem ani dewo nanti minggu madura
bapu manjani dewa tahta pawikan uning separilikan pemargit lelangit dewa neduk kesana dia maka sujati ni dewa tua cepat terang nyumagian sane kuasane tupo cari wali juga siadot rapi sampun ni dewa merasidaya ngemagian upo cara wali pajeta nganutin para lelangnya ki dewa neduk kesarerin mejantan rahayu sane panggung dewa pun modern berasa sumanan saya mapuwit sangkanin nomarga lupo cara wali pajega sane kuasanin diutus sinjada rahayu repi tu sane kacang pangukir dewa